Rridu narfu aktar minn aħna u kemm għandna nkunu gburin bħala poplu fil-waqt li nifmu illi l-għaqda hija essenzjali dejjem sabiex nimxu il-qudiem. Sostna dan il-President ta' Malta George Vella f'konferenza tal-aħbarijiet indirizzata flimkien mal-Professur Raymond John kif ġie mħabbar illi nhar is-Sibt 17 ta' April se jkun qed jiġi organizzat webinar fl-okkażjoni tal-100 sena mill-kisba tal-Kostituzzjoni. Il-President tar-Repubblika sostna li dan l-avveniment tal-1921 ma kienx wieħed iżolat imma frott ta' storja twila, konsistenti u insistenti mill-poplu Malti. George Vella insista li tul dan il-webinar se jkunu qed jipparteċipaw Raymond John, Joe Pirotta, Francis Camilleri Kassar, Josien Kutajjar kif ukoll Nicolas Duble. Il-President ta' Malta saħaq li apparti l-element storiku se jkun qed jiġi diskuss l-element soċjali, politiku kif ukoll reliġjuż, żmien illi matulu twettqet ukoll it-traċedja tas-7 Ġunju. George Vella insista li x-xewqa tiegħu hi illi minn dan il-webinar il-poplu jsir jaf kif sirna nazzjoni, kif nibtu l-partiti politiċi u kif pajjiżna kiseb id-demokrazija kif ħeles mill-jasar tal-kolonjaliżmu wara il-kisba tal-indipendenza fl-1964. Fil-waqt li l-webinar se jkun wieħed bil-Malti akkumpanjat ukoll mill-lingwa tas-sinjali. President George Vella ħeġġeġ lill-istudenti sabiex isegwuh biħġarhom fil-waqt li spjega illi il-papers illi ser joħorġu minn din id-diskussjoni huma fil-ħsieb illi jiġu ippubblikati ukoll.